Hello mga Ilocanos! Ready na ba kayong mag-Ilocano this? Tatangal daw kat ag-share na kamanin iti Ilocano words nga maipapan iti numero kuno numbers ken quantity kuno kinaado. Kat nga barbaro ka lang dito channel ko, madin kumalit tipatan ti subscribe tapno updated ka kadagiti sumaruno upload ko. Kat nakabsat manita yung pabayarunan, arugyanan tayon. Umuna, dito tayo quantity, na imbaga tayo nga many or much, marami, ti Ilocano na kat ado. Next, few, little or lil, Tagalog na kat kaunti, Ilocano kat basit, uno, sumagmamano. How much, magkano or gaano, sagmamano, uno, mano. How many? Ilan? Ilocano na kat mano. Next, all. Lahat. Amin. Part, fraction, bahagi, parte. Group. In Tagalog, grupo or pangkat. Ilocano na kat grupo. Every. Bawat. Kada. More than. Higit sa or mas. Ti Ilocano na kat ad-ado. Most. Pinaka. Kaaduan. Dozen. Dosena. Sanga dosena. Less, lack, kulang, kurang. And then next, how many times, ilang beses, namin ano. Kat dito tayo magkakabsat numbers uno bilang. Okay, nimbaga tayo count or number, ti Tagalog na kat bilang, same lang ti Ilocano na bilang. Half, kalahati, kagudwa. One, isa, maysa. Two, dalawa, dua. Three, tatlo, talo. Four, apat, upat. Five, lima, lima. Six, anim, inam. Seven, pito, pito. Eight, Tagalog, walo, Ilocano na kat walo. Nine, siyam, siyam. 10, sampo, sangapulo. 11 to 19, sa Tagalog ay 10 plus the unit number, halimbawa 11. Ti Ilocano na kat sangapulo kat maysa. Na 12, sangapulo kat dua. Alright? So next, 100. Daan. Ilocano na kat gasot. 1,000. Libo. Ribo. Okay? 10,000. Laksa. Sangapulo ribo. Milyon. Milyon. Ilocano na kat milyon. Sequence or order. Ika plus unit number. Halimbawa, ikalima. Ilocano na ti ikalima kat may ka lima. Another example, ika-anim. Ilocano na kat may ka inum. Okay? Next, add, magdagdag, pagsamahin, agnayon. Subtract, magbawas, ikatan. Next, divide into, halimbawa hatiin sa dalawa. So sa Tagalog is hati, ti Ilocano na kat gudwaan. Okay? Pag sinabi naman nating divide among many, so maramihan,
sa Tagalog ay bahagi, sa Ilocano ay bingayon or binay-bingayon. Okay? Sum or total, kabuuan, total or suma, Ilocano na ket amin. Okay? Pag sinabi nating once, minsan, maminsan. Approximately, humigit kumulang, apag iso. Katanggang dito'y lang ng tapsat, ti maipapan iti numero kinaado. Alright, kakabsat, thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!